Zapravo poanta Fight of Nationsa da imate dva tima i da budete zapravo treneri mladim dečkima. Da. Hoćete li se onda taj vaš sukob prenijeti na neki rivalitet? Ne, moj tim će pobijediti, molim te lijepo, jesi ti vidio, ovaj je nesposoban, ovaj čovjek, ja ovemu čovjeku ne bi dao pasa da mi šeta. Kako se on bori, ja mu ne bi dao pasa da mi šeta po gradu, a ne da trenira neko. Samo mi je žao onih momka koliko će on trenirat. Samo me zanima koga će on trenirat, molim vas lijepo. To će biti, baš će biti oštećeni ovi momki. Planiraš onda da cijelo vrijeme pobjeđuju, pa tako ćeš nadoknaditi ovo što ćeš popustiti? Gledaj, svi će pobijediti samo kad ti Miljke, sve što je Miljke, a jedino, ja ću i onom drugom timu malo savjetovati, da ne slušaju ništa. Ja ću im reći, ovaj ne zna ništa, sve što vam kaže napravite kontra. Misliš li da postoji neka mogućnost da se dogodi nekakav fizički sukob prije revanša, pošto ćete Nema, kakav sukob. Ilke se nikad ne potuko s nikim na ulici, pošto gledajte, on je, kad su kamere, on se digne, on je ono. Kad nema kamere, on je mali. Ja Ilke kaže, aj čuti, tamo sjedi, on će tamo sjedi. Miran, mogu sad pričat, tako će biti na fonu. Šta ja kažem, tako bude. Ide li onda trilogija nakon toga? Ide. Pa, ide? Znači to već možemo planirati. Oće imat noćne more od mene, ne trilogija.